و لبیرەوەریە ساڵڤەگەڕە سیهەیە کیمیابارانکردنە هەڵەبجە ئیرۆ لە واشنگتن کۆنفرانسە کتێ بڕێڤەبرن ژێوە ڕاستەوخوا نەجیب باڵای هەفکاریمە بمەڕەیە نەجیب ڕۆژ باش سەری سبەیە و نو جوین دەست پێ دەکا گەلۆ ناڤەڕۆکی وێ جوینی وێ چ بە ناڤەڕۆکە جوینێ یا وێ کۆنفرانسێ یا زەنگینە gelek panelist gelek kes ji înstitûyên cuda cuda beşdarî vê konferansê bûne ji Simon Adams ji Global Center her wisa nûênerên gelek înstitûya yê navnetewî weke înstitûya Washington ji bo aştiyê her wisa dîvçûnên çekê kîmyawî pisporên çekê kîmyawî ji Polanda beşdar dibe pêşî dexîl dest bi peyva vekirinê hate kirin di piştî peyvê yekser sînevizyûnek nîşan da vê sînevizyûnê de gelek tişt hebûn ji wan e ku şahidên bû yerê an ku kesên ku ji çekê kîmyawî rizgar bûyn axiftin her yekî nasnama xwe da diyar kirin بله نەجیب ئەگەر یارمەتیم بێ پرسیارێکم هەیە باست لە زۆر کەس و لایەن کرد کە بەشداریان کردووە لەم کۆنفرانسەدا بەڵام نوێنەرانی شاری هەڵەبجە خۆیان وەکو کاربەدەستانی هەڵەبجە وەکو دانیشتوانی هەڵەبجە ڕزگاربووان لەو هێرشە کیمیاییە لەوێ هەن لە کۆنفرانسەکە یان نا بەڵێن من کەسێن کو ئۆرگانیزە کردی پرسین ئەوان داخویا kirin ku ji ber ku niha konferansê daya destpêkirin destpêka konferansêye em piraniya panela bejdar nebûn em nizanîn ka bi rastî naveroka van panêla de çi bêjtin lê wan gotî ku yek ji Nashville hatiye yek ji kesên ku ji çekê kîmyawî ji bombebarana Helepçe rizgar bûyî û birîndarê çekê kîmyawiya ji Nashville hatiye vê dirê bi navê Mihemed Ezîz ew li vê derê ye her wisa wan gotî ku zimna ku wê ji Helepçe yek ji birîndarên çekê kîmyawiye ew jî wê rêka Skypeê beşdarî konferansê bibe مادەمێکی ئاماژە بەوە کرد کە دەڵی کۆنفرانسەکە زیاتر باز لەو هەوڵانە دەکرێت بۆ ژێنۆسایدکردنی کورد دەدرێن نوێنەرانی ڕۆژاوا لەم کۆنفرانسەدا ئامادەن پەنێڵێکیان هەیە بۆ قسەکردن بە تایبەتی کە ئێستا هێرشی تورکیا لەسەر ڕۆژاوا هەروە دێ و زیاتر دەبێت بەڵێن من ئەو پەرژیژێ کرد من خوا vêdirkê nûêner gelek dîtin nûênerên hedefê hatîne nûênerê balwêzxana Iraqê li vê derê ye berê Safa her wisa ka giran û nûênerên hedefê li Washingtonê li vê derê bûn min jê pirsiyên Rojava gotî me ew daxwaz kirine lê wan çalakiyek heye bawerim niha çalakiyeka wan nizîk بەڵێ کاک نەجیب ببەخشە کاتمان نەما زۆر سوپاست دەکەم سپاس